Nini broi no brekem chimay nay. Nung se nini broi no mchini rongya khe. Bo video nung no help khe nay. Nung se nini broi no mchi khe relationship kaham umay nay. Nini broi no mchini chungdi. Sisuk yamani chungmo bai khe nini broi no kaham hamya tasadi. Bungno nung srai khe chungmo bai yamani shimo nangu. Broi no mchi yaknay khe kau sungmo nangu. Kau salay mo tong khe se broi no mchi may nay. Broi kau sa khe tikna khe knamo nangu. Bro tmano sa abono mchini chungdi. Broi kau sa fuwa bro ni body language no fo mchini naidi. Nung sasa no educate khe ni nangnay. Broi ba break khe react khe bro ni problem mole. Sasa ni broi bai time spend khemoni shomoyo mobile ro tangyak nai ongya. Sasoni broi no attention riyak nai nangu. Quality spend khemo nangu. Nini broi bai phelai phuo nini chungmo dei khe bungno ta sakhodi. Je mai mo dei khe nini broi ka kroi thami khe bungno kau sungdi. Aboni kaukma no ake bungse abo kau no toye tre kau sani mchuya khe abono sayaye tongdi. Broi no le praise khemo nango ake bro ni emotion no po hurt khe yaknay ongye. Ake dera phinang khe phungmo nango. Broi khe emotion no betha wait say je bro ni emotion no kaham khe tuimay nay abono se broi le hama o.